Ćao svima, Skinner ovdje, danas igramo Minecraft, epizoda 2 je i u današnjoj epizodi ćemo... Prvo moram da jedem, nego... U današnjoj epizodi mislio sam da napravimo kuću. Ja sam ovdje već započeo u prošloj epizodi kao neku skicu moje kuće. Evo kako možete vidjeti ovdje, skica moje kuće. Našli smo rozu ovcu, to je veoma retko. Pa ću opet nabaciti koliko je retko na ekran, evo sad će iskočiti. I da, sad mi treba hrane, da idem da ubijem nešto. Dobro što sam došao u Plains, zato što ima puno životinja. Ne moram toliko da brinem za hranu. To je smoker. Smoker vrši. Tako, danas ćemo praviti kuću, ali vidjet ćemo. Prioritet mi je da napravimo kuću u ovoj epizodi. Ali pre kuće trebam da idem po gvožđe, pošto vidite na što liči ovo. Polno sam go, nemam armor, nemam ništa. Još uglja, dobro. Sumnjam da ćemo ovdje naći. Ja ga bilo zombi. I on beži od mene. Dobro. To se moglo loše završiti. Usad je prekužit. Dobro, ovo je kao... Ovdje ću samo nalaziti ugalj, trebam da idem dublje malo. Evo ovdje ću napraviti kao neki mine i onda ćemo kopat do dole pa dok ne nađemo... Ali... I... sam lapis tamo. Evo ga je, dobro. Sam da osvijetlim ovdje. Stvari creepera, onda sam. Uzmemo ovaj iron i idemo gore. Možemo sada da malo nastavimo s našom izgradnjom kuće. Ovdje će biti prozor. Tu i tu će biti prozor. Spojiti. Vidim koliko je oblaka. 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Biti onda 16, tako ovdje još jednom krodu. 15, 15, priča. Kako će izgledat prilike? Još jedan. Eto. Dobro, to je to za sada. Isto ono malo da poboljšamo izgled. Ne izgled, nego napredak. I dalje ono... Dobro, idem se ispeku da napravimo i keks. Napravio shield, ne koristi ga. Da. Opa! Opa, taman. Prvi dijamant. Opa, drugi dijamant. Taman smo našli dijamante. E sad kad smo stigli kući, sad moram ići.
Ti moje gluposti, sve. Patike. Nešto sad ono iskopam ovo dole. Da, mislim da neće imat dosta tableta, ali ne veze. Ima veze. Pada i kiša. Ja da nekad drk. Jedno. Это будет. Заключи. Это пробуем. Удовлетворим. Dva malo cringe, tako da popravimo. Je okej.
Sad nam treba peska, nemoj da budeš... Nemaš mafiju ako si peska. Biza, dom Kruševca. A treba mi... Šta? Da li ste znali da tačno treba 8 ulja da se ispeče ceo stek nečega? E sad znate. To je jedan quick tip kao ono, kao evo da znaš kao ono, sad znaš i eto, vraćam se kad se ispeče. Opa. Op. I opa. Dobre. Malo treba će još jedan sve. To, idem spavat, a ne stavit blokove. Spavat. Spas. Sad ćemo da... Interesantno izgleda. Ok, sad ćemo da dovršimo ovo i...
Cepaj bato, cepaj drva bato. Rokaj, rokaj. Inače, bacite like i subscribe. Mnogo mi znači. Tim putem mi dajete do znanja da vidi ovaj content i da želite da nastavim. Da bacite like i subscribe. I obavezno da vam je uključeno zvonce da vam stigne obavještenje kad izbacim klip. Da, konačno dovršim ovu kuću, ali nije još gotova, treba još dosta tu da se radi, ali kuća je, brate, šta hoćeš ti više? Kuća je kuća. Popnem da se ne mučim. Da bi se ja uopšte mučio u životu. Realno. Ok, nije ništa ono pretjerano dobro, ali za početak dosta za početak, čista ono kućica da nas mobovi ne napadaju i to. Tako. U vrata i ovdje. Onda ćemo dodati i ovdje. Napravit ćemo ovdje bure čisto radi estetike i funkcionalnosti. Ljudi, hvala što ste gledali drugu epizodu Minecraft preživljavanja. Obavezno bacite like i subscribe. Mi se vidimo u sljedećoj. Ćao!